U proteklim minutama pratili smo dešavanja u Domu naroda Federalnog parlamenta u nastavku Newsrooma o aktuelnim političkim dešavanjima, posljednjim izjavama Milorada Dodika, njegovom djelovanju. U nastavku emisije razgovaramo sa našim gostima, predsjednika Bosanske akademije nauka i umjetnosti Kulin Ban, profesor dr. Suad Kurčehajić i mladi magistrant iz Nizozemske Alden Pervan. Naši su gosti. Dobar dan, prije svega, dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim vaših gledalcima. Profesore Kurčehajiću, više puta ste govorili da je povreda jus cogens, obavezujućeg prava, imperativne norme međunarodnog prava, pravni osnov ništavnosti Dejtonskog sporazuma, samim tim, kako kažete, i entiteta Republika Srpska. Zašto to kažete? Možete li nam pojasniti? Pa vidite, kad kažete jus cogens norma, to djeluje malo komplicirano, ali to je najjača norma međunarodnog prava, imperativnog karaktera je i ona je obavezujuća za sve države u međunarodnom pravnom poretku, sve dok ne bude zamijenjena nekom drugom normom međunarodnog prava. A ona u sebi sadrži više elemenata. Znači, jedna od stvari je povreda, znači, učinjena genocidom. Druga je povreda učinjena zločinom protiv čovječnosti, pa onda apartheid, pa torture, mučenje i tako dalje. To su sve, znači, elementi povrede jus cogens norme. A posljedica povrede jus cogens norme je ništavost međunarodnog ugovora. Znači, član 53 Bečke konvencije o pravima međunarodnih ugovora, koji je donesen 1969. godine i koji obavezuje sve države i po kojem sudi najveći sud na planeti, sud koji je presudio 26. februara 2007. godine u svom članu 297 da su dijela učinjena u i oko Srebrenice nesumnjivo dijela genocida i da ih je izvršila vojska Republike Srpske, počevši od 13. jula, dakle 13. jula, a Savezna Republika Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, oni su na određen način odgovorni za nesprečavanje genocida. Sad, pazite, ne možete vi uraditi tako nešto, a da ne postoje pravne posljedice. Isto kao što nije samo u pitanju presuđeni genocid, nego se radi o brojnim presudama koje ukazuju na zločine protiv čovečnosti, na torture, na mučenja, na deportacije, na apartheid, nošenje bijelih traka u prijedoru. Znači, tu je višestruko povrijeđena jus cogens norma. A član 53 ovako kaže: svaki međunarodni ugovor koji je učinjen sa povredom jus cogens norme je ništav. Sada, ja sam prošle godine imao zajedno sa Šačirbejom Muhamedom jednu emisiju u kojoj smo govorili o Dejtonskom sporazumu. I tad je on rekao jednu stvar na moje pitanje zašto se nije Srebrenica aktualizirala u Dejtonu. I on je rekao da je rečeno bilo našoj delegaciji da se Srebrenica ne smije pomenuti, jer ako bi se ona pomenula ne bi ništa bilo od međunarodnog ugovora. Odnosno, bilo bi savršeno jasno da je to brutalna povreda jus cogens norme. I onda se o tome nije pričalo, jer Momir Bulatović, imate dokaze kad je on rekao da je sumnja, prije nego što je bila presuda da je u Srebrenici izvršen genocid, jer kaže da izvršen ne bi bilo Republike Srpske ni u 1%, niti ja, niti Milošević ne bi mogli to da garantiramo. A kad je već presuda bila, onda kaže, odgovorno tvrdim, kaže da jednostavno da se ovo znalo u Dejtonu, da ne bi bilo Republike Srpske. Da, evo da vidimo što gospodin Pervan kaže. Vi smatrate da se entitet Republika Srpska ne može kriti iza toga što u vrijeme izvršenih ratnih zločina taj prostor nije imao međunarodno priznanje. Trenutno završavate magistarski rad na Pravnom fakultetu u Nizozemskoj upravo o ovoj temi. Šta kaže struka po ovom pitanju? Da, tačno. Trenutno piše magistarski rad na tu temu, mada je glavno istražno pitanje da li je Dejtonski mirovni sporazum u konfliktu sa jednom ili više jus cogens normi, kao što je akademik naveo, i da li je zbog tog eventualno ništavan ili ne. Međutim, vaše pitanje se više odnosi na jus cogens norme izvan Bečke konvencije i tu želim spomenuti obavezujući nacrt odgovornosti država za međunarodno protupravne čine. Član 40 glasi da su države odgovorne za kršenje jus cogens normi i član 41 nam kaže da su treće države obavezne da ne priznaju takvo stanje
znači, posljedice kršenja jus cogens normi, da ne smiju doprinijeti održavanju takvog stanja i da pravno moraju sve učiniti da privedu do kraja takvo stanje. Zašto ovo spominjem? Ovaj nacrt jeste pisan za države, formulisan za države, međutim, kada na jednom teritoriju jedne postojeće države jedna, ajmo reći, oružana grupa proglasi nezavisnost, nastaje pravni vakum. To bi značilo da de jure država više ne može da garantuje međunarodna ljudska prava na tom teritoriju. Šta se dešava? Kada ta grupa postigne jedan visok nivo organizacije, što znači kroz vojne, policijske i druge političke strukture, ona prelazi u fazu de facto režima. U međunarodnom pravu se navodi da u tom momentu pravnog vakuma de facto režimi preuzimaju odgovornost država koji više ne mogu na tom teritoriju da organizuju niti garantuju međunarodna ljudska prava. Dolazi do sljedećeg. Znači, ti de facto režimi itekako moraju garantovati, poštovati i moraju osigurati sva ljudska prava za sve stanovnike tog teritorija. I što viši, znači, stepen efektivne kontrole i vlasti na tom teritoriju, veća odgovornost za de facto režim. Da. Ta međunarodna ljudska prava su povezana sa jus cogens normama. Znači, kada kršite međunarodna ljudska prava, direktno i indirektno kršite i jus cogens norme. Znači, ja smatram, gledajući znači, kontekst ovoga spomenutog nacrta, da kao što države snose odgovornost za kršenje jus cogens normi, tako isto de facto režimi snose istu odgovornost. Da, Narodna skupština Republike Srpske izglasala je ovog mjeseca zaključke kojima se krenulo u proces vraćanja nadležnosti sa bosansko-hercegovačkog entiteta, sa države na bosansko-hercegovački entitet, znači sa države Bosne i Hercegovine. Profesore Kurtiće-Hajiću, više puta ste isticali da politika Milorada Dodika i njegovo tumačenje Ustava i ustavnih normi, kako njegovo, tako i njegovog pravnog tima, ima gebelovski karakter. I stručnjaci za ustavno pravo u našem programu govorili su da je Dodikovo tumačenje pogrešno Ustava. Pa vidite, evo, navešću više elemenata. Prvo da krenemo, neprekidno se forsira priča, i to na Pravnom fakultetu u Banja Luci, to radi Siniša Karan i drugi, da su entiteti stvorili Bosnu i Hercegovinu. Pa ste morate znati, u međunarodnom pravnom smislu Republika Srpska je bila paradržavna tvorevina ili režim, kao što je bila i Herceg Bosna. Što se tiče federacije, ona nije bila paratvorevina, ali je bila privremeni oblik uređenja dok se ne napravi konačno uređenje, to 18. marta 1994. potpisano uz volju, znači, predstavnika Republike Bosne i Hercegovine. Tako da je drugačija ta pozicija. Međutim, suština je sljedeća. U članu 1 stav 1 kaže se da Republika Bosna i Hercegovina će nastaviti, ona ima međunarodno pravni kontinuitet sa promijenjenim nazivom Bosna i Hercegovina kao država. Znači, kao država se pominje 2 puta u tom članu sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim ustavom. Praktično, tek Dejtonskim sporazumom imate entitet Republiku Srpsku, to je pravi naziv, znači ne Republika Srpska, prefiksija entitet i entitet federaciju kao 2 entiteta u okviru Bosne i Hercegovine i Bosna nije od njih sastavljena, nisu oni sastavljeni. Bosna bila razvojena pa da je sastavljaju, nego se Bosna sastoji. Ona je prihvatila potpisom predstavnika, svog to bio predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Ali Izetbegović, da se napravi ta modifikacija. Iako, ću vam reći, kad bismo sad imali više vremena, član 51 ove iste Bečke konvencije koju sam malo prije rekao, on kaže ako je pritisak izvršen na određen način, na određenu stranu da se potpiše, onda predstavnici i tu državu to ne obavezuje pravno. Znači, automatski je ništavo. Ali da se vratim sada da je sve bilo i to, da pođemo od toga da je to završeno. Pogledajte, prvo, ta je manipulacija. Druga stvar, opći okvirni sporazum potpisan je od strane država. Znači, Republike Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske. Ne može potpisati međunarodni ugovor, entitet, nego može potpisati samo država. Iako, da vam kažem, Milošević nije imao aktivnu legitimaciju, jer on te 1995. godine je bio na čelu nepriznate države, koja je tek 1996. priznata, a 2000. primljena 8 godina poslije Bosne u Ujedinjene nacije. Ali, da idemo sad na to. Termin koji oni koriste, da su oni potpisali sve unutrašnje, neke unutrašnje anekse. Ali potpisali su unutrašnje anekse. Pazite, entitet Republika Srpska je subjekt prava, ali ne međunarodnog.
N1 televizija je subjekt prava, općina Novo Sarajevo, Novi Grad, grad Sarajevo, sve su to subjekti prava, ali nisu međunarodno prava. Oni su potpisali, to je ta manipulacija. Znači oni su potpisali anekse da bi ih izvršavali, a ne zato što oni nisu subjekti. Ne može biti u međunarodnom pravu samo međunarodno priznata država može biti subjekt prava, zato ih nema na općem okvirnom sporazumu. Ali to su manipulacije što se kaže pa ako prođe. Pazite, pominje se da je entitet Republika Srpska unijela svoj suverenitet. Nigdje nemate u Ustavu suverenitet entiteta, a imate neprekidno i više puta suverenitet Bosne i Hercegovine. Dalje, Milorad Dodik govori kao to je bila kvazi država koju su eto Amerikanci priznali i zato je morao predsjednik Alija Izetbegović da potpiše. Pazite, to je bezobrazluk. Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije prije Savezne Republike Jugoslavije, sad sam rekao 8 godina. Priznata je 6. i 7. aprila od strane Evropske zajednice Sjedinjenih Američkih Država, znači 4 godine prije Savezne Republike Jugoslavije i imala je međunarodno pravni status i entiteti su potpuno bespravno tu postojali. Ajde sad da vratimo na pravnu elaboraciju, jer ona je jako važna. Znate zašto? Jer intelektualci probosanski orijentisani nemaju pristupa medijima u entitetu Republika Srpska. Mi smo otvorili potpuno svima da mogu da govore ovdje svoje, ali je jako važno da čuju ti građani koji sigurno ne znaju. Javnost čuje, znači da, jer su oni manipulisani. Pogledajte sad, zaista u članu 3 koji govori o nadležnostima navedene su nadležnosti, 10 ih je taksativno navedenih. Vanjska politika, vanjsko-trgovinska politika, carina i monetarna politika, tako da ne nabrajam. I Dodik onda se stalno poziva da član 3 stav 3a kaže sve vladne funkcije ovlaštenja koje nisu izričito date državi Bosne pripadaju entitetima. On bi bio u pravu da ne postoji odredba o dodatnim nadležnostima koju sam ja mislim 500 puta dosad na raznim televizijama govorio. I ta je odredba, najvažnija odredba Dejtonskog sporazuma i najintegrativnija za Bosnu. Pazite, ona eksplicitno, ona je slovo Dejtona, ona nije duh Dejtona, ona je izričito u tom pogledu i ona kaže Bosna će preuzeti sva pitanja o kojima se deca saglasili su se. Pa onda sve ono što pripada aneksima 5 i 8, ljudska prava, izbjegla raseljenice su nam interesantni, to stoji, slovo Dejtona. Ali treći dio koji kaže Bosna će preuzeti sva pitanja, potrebno je da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost, međunarodno pravni subjektivitet, također pripada Bosni i Hercegovini. Jedina osoba koja to može da uradi jeste onaj koji je označen aneksom 10, članom 5 kao konačni tumač Dejtonskog sporazuma, to je visoki predstavnik. Znači, visoki predstavnik je tumač ove odredbe u primjeni i ona je ta koja je omogućila od potpisivanja Dejtona do danas da država Bosna i Hercegovina dobije brojne nadležnosti. To je slovom Dejtona. Znači, Ustav Bosne je sadržavao evolutivnu odredbu, tako vraćanje na fabričke postavke bi bilo da nema ove odredbe. Ova odredba je dala sve te nadležnosti. Ali pazite sad koja je sljedeća manipulacija. Ustavni sud je predviđeno u članu 6 stav 4 da su njegove odluke konačni obavezujuće. A odmah iza ove odredbe koju Dodik stalno pominje, to je odredba član 3 stav 3b, znate kako ona kaže? Entiteti i niže jedinice su dužne da se u potpunosti pridržavaju Ustava Bosne, u potpunosti, znači riječ je u cijelosti ili potpunosti. I dužne su da poštuju znači odluke institucija države Bosne i Hercegovine, znači Ustavnog suda, parlamenta, predsjedništva. Što znači, ako je Ustavni sud ako je Ustavni sud rekao da ne može zemljište biti ili ne može biti ni poljoprivredno, ni šumsko i tako dalje, ne može biti u rukama entiteta, ne može, jer to nije nigdje. To je javno dobro. Javno dobro je u rukama države, ne može se raspolagati na taj način javni dobro. Neće to knjižiti na državu Bosnu, ali je vlasništvo država, a ona može dati određena prava. Pazite, tu se radi o tim očiglednim manipulacijama, ali znaš što je najveći problem je u tome što se to u tom entitetu Republika Srpska javnosti to prikazuje da oni imaju pravo i da oni ništa ne rade nego resetuju stvari na fabričke postavke i ono što je jako važno da građani u entitetu Republika Srpska čuju pravu istinu, da znaju da stvari ne stoje, da se tu radi zbog toga o manipulativnom baratanju prava, odnosno pravo im služi samo u ostvarenju političkih ciljeva, a kad im pravo ne treba, oni se uopšte ne pozivaju na pravo. Pazite, njih obavezuju, ove odredbe i sve obavezuju. Da znate, još jedna koja je važna stvar. Entitet Republika Srpska postoji zaista isključivo slovom Dejtona. Ako ikada bude Dejton doveden u pitanje, a evo puno načina je da se dovede u pitanje, ne može postojati, postoji prethodno pravno stanje. Da, gospodine Pervan, sa stanovišta međunarodnog prava, da li po vašem mišljenju postoji pravna mogućnost da se entitet Republika Srpska ocijepi od Bosne i Hercegovine? Pa ja mislim da to pitanje možemo na 3 načina istražiti i dati odgovor. Jedno je što je akademik naveo da istražimo znači legalnost Dejtonskog sporazuma.
Drugo pitanje, pravno pitanje koje možemo postaviti, da li jedan de facto entitet, de facto država ili de facto režim može nakon kršenja jedne ili više jus cogens normi može steći međunarodno pravni subjektivitet, odnosno može li biti priznat kao država. Ja mislim da to ne može. Imamo dva primjera. Imamo Sjeverni Kipar i imamo Južnu Rodeziju. Nisu priznate zato što su kršili jus cogens norme, kao što je nelegalna upotreba sile, apartheid i druge jus cogens norme. Da, o čemu smo govorili na početku razgovora. Znači, u tom pogledu mislim da nije moguće i tu možemo isto navesti jednu rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a 16. decembra 1992. gdje se kaže, ja mislim u drugom paragrafu, da nije moguće da Republika Srpska dobije status države zbog toga zato što je korištena nelegalna upotreba sile, kao što sam rekao, i naravno etničko čišćenje. To bi bilo pravno nemoguće i neprihvatljivo. I treći koncept ili kontekst na vaše pitanje je ovaj non-recognition, kao što sam ga naveo u prvom pitanju, nepriznavanje de facto režima koji su znači dobili de jure status nakon kršenja jus cogens normi. Da, profesore Kurče-Hajiću, kako vi gledate na aktuelnu secesionističku politiku Milorada Dodika? Kako se postaviti u ovom trenutku, šta uraditi? Evo vidimo svakim danom i neke nove izjave, neke nove optužbe, pa i vrijeđanja, kako novinara, tako i svojih kolega u politici, u opoziciji. Kako komentirate ono što se sad trenutno dešava? Kako se postaviti prema tome? Evo reću mladi kolega i koji se odvažio da jednu ozbiljnu temu radi, on je rekao, pazite, Sjeverni Kipar koliko postoji, ali samo je Turska priznala, niko drugi, ni u svijetu, znači to je nepriznata tvorevina. Sada, kad bi Dodik krenuo u tom pravcu, znači nijedna normalna država, da tako kažem, ne bi mogla izvršiti to priznanje i taj bi prosto bio neprekidno pod sankcijama. Da, ali s druge strane postoji države koje ga podržavaju u toj politici, barem ovako. Morale bi ući u povredu jus cogens norme, a obavezale su se praktično međunarodnim ugovorom, Bečkom konvencijom, da jednostavno se ta norma mora poštivati jer jače norme nema. Ali vidite kako ja gledam. Prvo, jako je važno, već dugo godina, je medijski prostor kontaminiran pogrešnim nazivima. Znači, posebno na prostoru entiteta Republike Srpske dozvoljava se da se koriste neustavni termini. Znači, državna zajednica, nemate nigdje taj termin u Dejtonskom sporazumu, nego država Bosna i Hercegovina ili Bosna i Hercegovina. Nigdje nemate termin zajedničke institucije. Pogledajte, obratite pažnju, kad god ugostite nekoga iz entiteta Republika Srpska, morate mu skrenuti pažnju, a morate i pritisnuti predsjednika Regulatorne agencije komunikacije ili da da ostavku ili o tom vodi računa da se kažnjava. Ne može se reći zajednički, Bosna nema zajedničke institucije, one ne postoje. Ima institucije države Bosne i Hercegovine. Dalje, ne postoji država Republika Srpska, znači to je nešto što manipulira. Suvereniteta nema, znači nema ga nigdje u terminima. Mi to ne smijemo dozvoliti. Sad pogledajte, recimo, ja sam vidio prije neki dan, sam slušao gostovanje profesora Lagundžije. On je inteligentna osoba, pazite, nesporno je, ali on je pravnik. Ja se sjećam da sam imao jedne godine s tim problem kad je bilo oko Sutorine, on se uhvatio na sličan način kao i sada, uhvatio se da Banditerova komisija ima presuđujuću snagu. Ali nije znao da je sam Banditer u decembru 1991. godine dao intervju za oslobođenje gdje je rekao da njegova arbitraža nema presuđujuću snagu jer arbitraža djeluje između država, ne unutar države. I za arbitražu trebate saglasnost svih strana. Milošević i Bulatović koji su bili na čelu Srbije i Crne Gore nisu dali saglasnost. I treća stvar, neka to pogleda jer ovo će sigurno poslušati. 11. aprila je bilo 5. mišljenje Banditerove komisije koje je reklo da Hrvatska ne ispunjava uslov za međunarodno priznanje jer ustavni zakon koji reguliše pitanje nacionalnih manjina od 3. decembra 1991. nije na zadovoljavajući način riješio pitanje mišljenja srpske manjine. I Banditerova komisija je rekla da moraju da ispune uslov pa da budu priznati. Protivno mišljenju Banditerove komisije, znači da imala presuđujuću snagu, to se ne bi moglo desiti. Kohl i Genše su se sastali 12. januara i 15. januara je međunarodno priznata Hrvatska i Slovenija, znači Hrvatska nije ispunjavala uslov po Banditeru. To govorim zašto je tu pogriješio, da ga navedem. Sad ću vam reći ovo. Postoji inicijativa koja je pokrenuta od strane Bosanske akademije nauke i umjetnosti Kulim Ban, pa su joj se pridružili Savez udruženja boraca Patriotske lige armije Bosne i Udruženje generala armije Bosne i Hercegovine, gdje smo mi razmišljali šta da uradimo ako se ovo nastavi, a međunarodna zajednica ne reaguje. Znači, nije to bilo proglašenje Republike automatski. Radi se o tome da im moramo iscrpiti pravna sredstva. A pravna sredstva su, nijedan od ovih zakona nije stupio na snagu.
Znači, evo imamo zakon o lijekovima koji za 6 mjeseci, već možda za 5, treba da kad stupi na snagu, onda on mora ići na Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Znači, Ustavni sud Hercegovine mora ga, znači ne možemo mi preduhitriti, djelovati. Tad bi mi bili u situaciji da nam se prigovori da radimo isto što i Dodik. Mi moramo ići pravnom metodom, a pravna metoda jeste da u međuvremenu međunarodna zajednica treba da reaguje da se to ne desi. Ako se to desi, stupanje na snagu tog ili drugog zakona, ako Dodik požuri posebno što ga zanima tužilaštvo u ovom momentu, vjerojatno zbog ličnih razloga, onda to mora ići na Ustavni sud. Ustavni sud kad kaže da je taj zakon protivan, a protivan je, jer se radi o tome da nisu nadležni entitetski organi za vraćanje ovih nadležnosti sa državne razine, to će biti poništeno. Kad bude poništeno, ako se nastavi jednostavno primjenjivanje od strane entiteta Republika Srpska, u tom slučaju mi imamo izlazak i Daytona. Sada, mi i da nemamo uredbu sa zakonskom snagom. Po međunarodnom pravu, ako jedna strana, a u ovom slučaju jedna od strana potpisnica aneksa, ponavljam, kao subjekt prava, a ne kao međunarodni subjekt prava, jeste entitet Republika Srpska, ako izađe, u tom slučaju otvoren je put praktično za proglašenje Daytona nepostojećim ništavim. Samo da ovo kažem, molim vas. U tom momentu, znači mi imamo odredbu Ustavnog zakona koja u članu 2 kaže da u slučaju neizvršenja Daytona i Ustava da se imamo vratiti na stanje prethodno Republike Bosne i Hercegovine. Profesor Lagumdžija je pitao kako. Ima više modaliteta, ali jedan od modaliteta je da predstavnički dom kao reprezent praktično parlamenta Bosne, pošto u ovom smislu kad se izaći iz Daytona ne možemo ići na sistem one entitetske trećine, nego on da većinom glasova i većinom prisutnih koji će činiti kvoruma, to je 22, minimalno potrebno 42, da odluči i da donese rezoluciju o tome da je entitet Republika Srpska ponašanje svoje skupštine izašao iz Daytona i da Dayton više ne obavezuje nas, a drugi da se donese deklaracija o proglašenju Republike Bosne i Hercegovine i tretiranju prostora pod kontrolom, znači snaga Milorada Dodika, okupiranim dijelom Republike Bosne i Hercegovine. Ako ništa, natjerat ćemo međunarodnu zajednicu da se pozabavi Bosnom i Hercegovinom i mislim da je sazrelo vrijeme za Dayton 2, za novu međunarodnu konferenciju koja bi nam donijela normalnu Bosnu i Hercegovinu, koja bi bila na zadovoljstvo svih građana i naroda Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepa, gospodo. Nažalost, vrijeme za razgovor nam je isteklo. Moramo ići dalje sa ostalim sadržajima. Hvala lijepa za ovaj razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite s nama i u nastavku.